MLA Bidesing Ingling upon fake BA pass documents pomen pen AJP atum Dibrugarh Judicial Court along Lampoi Kipi. Karbi Long lapen West Karbi Long pan AFSPA GNC Raknangji Pusi KSA atum pen keha. Assam Haitya Haba atum pen Pherangke mai kepa. Kardom pini Karbi prime time beer talong penili thari sarong klaranse non beer tang ton pen architha. MLA Bidesing Ingling upon fake BA pass documents pensi kili kachidan dun jiahut nominations alu ke jokalong jogdun pu AGP atum akoi PC Dibrugarh Judicial Court along pidelo. Lasun si MLA Bidesing Ingling tame alang lipan lamhoi ki piateng pen jong si ahok puluti kenang sot alu anta court along jepaklang tunpu pusi MLA Ingling asang pen ning jepon. AGP ali da ne pan kes pipu la banke abostu banke election hut pulson te soima afang dang piason te etum da kes da long ko ar ki lagile kita mor he nomination cancel kuri thank you kintu dam tang non kes jong sipi court along people ne phanang pilu te mo bhalre jawab de Nila bank notice judi ahe court eta to court he court notice bang pulte ni chipidum po e court he final ko copy personal fan case nang piglo degree mo je BA pass kora he to nokuri ba bene pollution sing ko ban ei to notice ahi bolo hale moi notice che ke court italike aha nai etu poa nai paper motel pa etu porilam nai ai aibo moi jawab okay. Stefan Teron report Card News. Karbi Long lapen West Karbi Long District Apanta Prab Jinpen Armed Forces Special Power Act GNC Raknangji Pusi Karbi Student Associations atumpen State Government apan keha kapasik. Karbi Long District lapen West Karbi Long District ta Monsam Dunangji Monsam kitupensi Karbi Long District lapen West Karbi Long District ta amsi Jingthur Unji pupen Karbi Long aparman lapen Monsam aparman si UPDS lapen Song Trokatumta Lamdon Chitoklo Lasunsi CEM Dr. Tuliram Ronghanga Panta Peace Puamen pen Doctorate Amanta Pipa Jerdo Bonta Karbi Long arlo lapuan Monsam do terapita Soluk Sodak Atomon Ave Pinahuranta Karbi Long District lapen West Karbi Long District along ri arlo along Soluk Sodak Dolang Pualong si Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma pen Assam along ri arlo Armed Forces Special Power Ekapan Longri Thong Kebra Hiniang Bongpen Longri Sir Kebapan Laswaron Padupon Tukoglu Pukapang Tak Ponalong Karbi Long lapen West Karbi Long Apanta Laswaron along Bipon Tukok Lasi Prab Jinpen Laron JNC Raknangji Busi KSA Central Committee Pachit Hangchun Bang Moniram Teron Pen Gehangpon Padu. Alright, first of all, we thank our media friends for coming and taking their time to take this news bite. Well, today the purpose why we are coming in front of this media is that to express our resentments against the announcements of the extension of Armed Forces Special Power Act in Karbi Anglong. We are all aware that Assam has around 33 districts, and out of 33 districts, altogether 22 districts have been declared out of the purview of Armed Forces Special Power Act. And out of the 33 districts, only 9 districts are still included under the purview of Armed Forces Special Power Act, which include our 3 hill district of Assam, that is Karbi Anglong, West Karbi Anglong, and Dima Hassan. And we, the Karbi Student Associations, are very saddened with such announcements by the Chief Minister of Assam, because the situations as of now in Karbi Anglong is peaceful, without any kind of law and order problems or without any kind of public disorder. So on what purpose or what was the reason why the Armed Forces Special Power Act are still implemented here in Karbi Anglong?
after the signing of peace accord, which was signed on 4th September 2021, we could assume that there is no militant organizations which are active in Karbi Anglong. But after signing of agreement, there should be the government should take initiative to remove Armed Forces Special Power Act from Karbi Anglong. But it's very sad that instead of revoking, instead of lifting up the Armed Forces Special Power Act from Karbi Anglong, Forces Special Power Act should remove from Karbi Anglong as early as possible, so that the people of Karbi Anglong could live peacefully without any feeling any insecurity on their life, without feeling any insecurity on their property. Because as we are all aware that due to the presence of Armed Forces Special Power Act, many of our Karbi innocent peoples and many of the general public of Karbi Anglong have lost their life in the name of counter-insurgency, in the name of searching accused persons. So many peoples have feel insecure due to the prevalence of presence of Armed Forces Special Power Act. So if the government claimed that peace and normalcy have returned in Karbi Anglong, then Armed Forces Special Power Act should have removed in Karbi Anglong. But it's very sad that still the government doesn't have the intention to remove our Armed Forces Special Power Act from Karbi Anglong. So through this media, we would like to appeal to the government of Assam and also to the Karbi Anglong Autonomous Council to remove Armed Forces Special Power Act as early as possible, so that the people of Karbi Anglong, so that the common masses of Karbi Anglong could live their life in peace and with security. Stefan Teron, Report Card News. Karbi Anglong District Dipurong Supi, Joysing Doloy, Auditorium Horolong, Assam Haita Haba Atum, Lamet Lam Chongaputak, Me Kapadu Ponji Apan, Chisik Chedang Pontanglo. Lason si, non kevangji, Jang Mini Pai Sir Kepen, Kep Arnisi, Labang Some, Pidu Ponji Pusi, Birta Kiap, Ham Pangatumapan, Nang Pachinidun. Assam Haita Haba Pen, Lamet Lam Chongaputak, Kachetan Kachimum Ame, Dipu Joysing Doloy, Auditorium Horolong, Kapadu Ponjiapan, Assam Haita Haba, Karbi Anglong District Lapen, Karbi Cultural Society Atum Pensi, Patir Piponji. Lamet Po, Lamet Pi, Lapen Lam Kuratum, Kachetan Kachimum, Ame, Kapadu Ponjiahut, CEM, Dr. Tuliram Ronghang Pensi, Me, Ingpu Ponji. Lasome, Kapadu Ponjiahut, Joysing Hanse, Huruni Anonge, Lapen Thornesper, Kutoki, Hihu Anonge, Sony, Pipachir Ponji. Laso Hut, Assam Haita Haba, Amepu Parin, Dr. Kuladhor, Saikia, Lapen Assam Haita Haba, Dunme Pi, Sangpi, Minali, Devi Atum, Nangchitong Dunji. Lasi, Lamet Lamchong, Kachinghon, Arat Do Anta, RD, Nangki Pidunji Apan, Assam Haita Haba, Karbi Anglong District Bhavanalong, Perangke Mai, Kepahut, Dipu LA, IMLA, Bidya Singh Inglang Pen, Pachinipon. Kadok Vetum Pan Nitum Dak Karbi Anglong, Ohom Haito Hobar Pen Ajoini Karbi Anglong Saito Porihot La Penke Karbi Honskiti Homas Keses Udugot Haito Honskiti Aru Hompriti Homaru 2022 Kewangji 9-10 Dak Karbi Anglong si Biji Lake Joysing Doloy Auditorium Holalong Laso Ahut Pipi Lokaching Kiji Che Pipi Lokaching Waji এই কার্যসূচীত অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ আসাম বংশেদো খাদ্য কবিয়া আখাই তুমফান্তা মানে সংস্কৃতি আতুম দাক নাংচেপাতে দুনি বা নাংদৌ দুনজি নাংযুগ দুনি লা আনকি 20টা আন অনুষ্ঠান দাক নাংচে টং দুনি বুসি দাক নিনি দফান খবর নং পালে অনুষ্ঠান কমাল কাং পুজে বাং lake kang puji bangke ilitum kecing honai CM
Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Longhangsi Ingpu Ponji La Kangpu Pon Bomahut La no dos ani loba no tarik ani lo la dak hini amane ke ko abota piji abota men ke Joy Singh Hanse Horoni pura abota rais piji ebana ko isibange ধর্মেশ্বর কটকি শিশু সাহিত্য সভা শিশু সাহিত্য বঁটা লাচবাং পিপাজির পঞ্জী লাচি নাং দফান নাং থান পনিল সভা দব মহুত তাৰমানে বহুত ভাষী কবি সন্মিলন কমামে জংসে কাৰ্বি তুমটা দু বা আসামাং বংটা কমামে জংসে কবিতা কেতক ঠেক কবি আবৃত্তি পিঠেক লাচবাং তালাদাক লাচ আহুচিং বাই পঞ্জী লাপেনকে লাদাখ কাৰ্বি আংলং বা আসাম চিত্ৰ ভাস্কৰ্য লাদাখ দৌমাটি এতুম কাৰ্বি তুমনানে কিথিপ কেথেং বা পেনে লাদাখ কাৰ্বি আংলং আহিন দৌ লাচোৱা বা ভাস্কৰ্য মানে লাদাখ পেনে কে ক্লাং দপিক হাব নমাটি দাদু ha West Karbi Anglong klang tadu lahai tame paklang longpo lapen koma me ke tok subikya ki thek penene atuma sondame bakedat ke fre tame adake che pati dadu ba Stefan Teron report card news Thereponi phai hini arni baguri aradatum kisung ke pholong APHLC asongatum kahumri dama berta card news along berta nangli Kaziranga National Prakadang kapatheji pomen pen Karbenglong arlo baguri malom anta eco sensitive zone kaparlu pon erajok nonamat haladak aradatum manghu mangram asonsi nangto koklo Hemrit thirklong apit nonke Ladak pen citerek nangji puajok baguri aradatum kisung hektik asonsi nangto koklo Lasi lahai putha klar dagalam the mate haladak aradatum pen klar dagalam the kachini jiaphan APHLC asong atumpen bagurian palidam lasunsi hadak aratum nonamat kisung thektiklo athe sorkar pen labang soha baraphan animal corridor kusi bangdak pondetlo lasi APHLC asong atum an pen radalong karjat dunji lapen kajesong dunji aphan haladak aratum aphan ani pathetika ladak nang thek dunlong abang ke nang ke thek long abang ke radatum ahin pensitame nilitum la bagori ibia long nilitum chingki chingwai lo lapen rada tumaki sung abang putin anutin pensitame kachitong rad pen nilitum chingki chathan ponlo non iprang ki wang jilang ke agitation donang po lapen chi organize rep nang po lapen ke alang litumaki sung alam abang ke la signature campaign pen chinglok lagadu kawe nilitum details documents ansitami collect ponlo ha 1939 pen kiwang atum aphan British adin akai hutsi longle pata pikanglo tangte halabang so hut kopia potsi elephant corridor kopia potsi dake forest reserve area pu piposi 1939 ahut patak ipia British adina kai hut patak ipia hut pipo thara suhut ente nangtum dim ladak dulang lepu pipo ha suhut thanga lama wedele piniar ni kopia posi ladak batai thomlo third edition anlo non anki lasi kopi si alam kapadu nang lang athi lagi 6 schedule areas nang mithang si chedolong nangji nang mithang si ladake kadukawi ajakong our sai anstami nang mithang ajakong nang litum si chichini lo lapen nang litum si our sai kila long lo lasino nilitum kachini pon rada tum mekri meklang chiru charnap usomar pen apai pen apo pen kadukawi laudak arada tum abhan nilitum kithe kanglong alang litum pen la kadukawi a documents pen ilitum council long tai pak pinang po la penan pars tami ki pinang jike ilitum DC along tami pak pinang po la pen ke district legal service authority matilaki judicial officer aphan
judicial kam secretary alang liphan pinang po laki difu court along lo lapen forest office phante pak pinang po SP phanta copy pinang po DFO ranger phanta pinang po chief bid officer phanta pinang po lapen chief conservator aphan se tame pinang po lasi ilitum mithang tame self copy donang po lapen council pen ladak bangso akis pilo sitami ki pi adim pinyarni longle dakpen thura damon pu kopi si la swalo council pen ako kopi si la version ng sunlo kasi itum a population ki jum along ki ilitum aro ilitum chirab dun thusi ilitum chipajok seroji aphan ilitum rat that ning isido nang po lahen lo kardom ko sensitive zone la so ke parlo ji ya puthak rada kisung long sini tung pinang ka humri lo la senili tung pena bangela lo non pini rat kisung a por bangeli tung Karbi long ke doan hamphang song stame ke doan party stame party chipu pe pin pen khaya kisung long bangke non ke chirap nei kaljap nei bangka kenang sot oposi ka duka ve song a party chipu pe pin pen wang nang po chi la rat kisung mang pe jok i phan tung chi song nang pu busin nil tung EPSLC a hin pen bangel tung pachining tung la pen nil tung rat phan kisung pa jok i long nil tung unti ke bangel tung chi song phan bangel tung chingwai party chingwai chingsai pen ni tung ke sik ponji phansi ni tung la bangke ni tung chingwai pen se pachini thakpo unji rat si ke thepo la ke tung rat jong si kadu ke Karbi long an khai ke chinghon abang pu bang phiang se aprang nang bar ar jap thip je song lo te kyu ni de je kam sabe athe ma rat si ke the mati alang li tung sarkar tung jontu jonwar phansi pathi rongi pugala ke khoi khri ji athe mai li tung rat si ke thepo rat se amuilo rat si aphansi la ke ili tung han ardi na pinang ko ji la se rat thur pak lo pong te la bang li tung jok vek ji la ke 6 dola angkang long ke la ke ili tung ijak kong do long le philang long ke council ta authority tung do non malam super fan bertamo ikton iksina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dilmopit puthot birtalong wang thiglo Lumbajong constituency farman non ke wangji Karbi long Thomas Council MSC Kiligahud Jonas Singh terang tame Congress songpen party ticket ke hangdun Kiligapur nang tipokong Ratchari amongwe nang kejap ahiring tangong asonsi nang theglo Lasonsi Karbi long arlo Ratchari song do antame methang party long kiliki thurdun jiapan party ticket Jehang Retilo. Lasusi Lumbajong constituency farman Congress Asongpen Jonas Singh terang sitame party ticket hangdun si kili kacipati dunjia phan jisik cedang bomlo. Busi birta ribdun long. Kedamtang jangmipu ni phai isiarni ada porphai kebapor adue hoilong keduatum horkejor jibit mepin lapen kedang tame karkhana ason penajok hada kedu aradatum kangri kangkrang pen atomon theglongsi hor kakuruk jiaphan additional SP bilon diri alamtoy pipondo Urukunci OP in charge Pradip Daimari ASI lapen Isak Ali Sabuda IC lapen alang liri sang hua tumpen pen hor kakuruk da penang ana hor longpo lapen kedang adim antame kakuruk dampen kedang ia phole lapen kapang pen I apole chopen halang nukansi hor panahoklo kedang ahor litar thongkep sosi panahoklo lapen hor ke lapen biar anta Penangan longsi polis atum cipari deng pondo. Lasosi hin tami adue hoilong hor kakuruk pon asai deng ponpu. Lapen hor jor pon long le pusi pangdak pondetlo. কালি ৰাতি যিটো ঘটনা হ'ল আপোনালোকে ইয়াত যিখিনি বহুত মদৰ ঘাটি আছে এইবিলাক লৈ ইয়াত বৰ্ডাৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত এই মদৰ পৰা বহুত ধৰণৰ তেনেকুৱা অসামাজিক ঘটনাবিলাক হয় আৰু তাৰ পৰা মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হয় ভুল বুজাবুজি হয় মদ খালে আপোনালোকে জানে গধূলি সময়ত মানুহে কাজিয়া কৰে সেইকাৰণে আমি মানে আজি কালিৰ ঘটনা যিটো হৈছে সেইটো মদ খোৱালৈয়ে মেইনলি হ'ল সেইকাৰণে আজিৰ পৰা আমি ড্ৰাইভ কৰিছোঁ
গোটেই আমাৰ যিখিনি আমাৰ প্ৰশাসনৰ বিষয় আছে সকলোৱে মানে আলোচনা কৰি মেঘালয় পুলিচৰ লগতো আলোচনা কৰি আমি এটা ড্ৰাইভ কৰিছোঁ আজিৰ পৰা ইয়াত কোনো ধৰণৰ মদ ইয়াত বিক্ৰী কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ মদ ইয়াত মেইনলি মেঘালয়ৰ ফালৰ পৰা সেইফালে যিহেতু মদ মানে বিক্ৰী নহয় গতিকে আমাৰ ফালে আহি কিনি ইয়াতে খায় আৰু ইয়াতে হুলস্থুল কৰে গতিকে আমি আজি এটা ডিচিজন লৈছোঁ যে আজিৰ পৰা ইয়াতে এটা ড্ৰাইভ হ'ব যাতে ইয়াতে কোনো ধৰণে আৰু ইন ফিউচাৰত মদ বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব ইয়াত মদৰ আড্ডা বহিব নোৱাৰিব বৰ্ডাৰত যিহেতু বৰ্ডাৰ চেঞ্চিটিভ এৰিয়া হয় এনেকুৱা চেঞ্চিটিভ ঠাইত মদৰ আড্ডা পতাটো অতি মানে হেৰি আৰু ৰিস্কি সেইটো বন্ধ কৰিব বিচাৰিছোঁ আজি আমি বহুত জেগাত কেইবাটাও জেগাত কৰিলোঁ যিখিনি আমাৰ ইয়াতে দোকান আছে আৰু বৰ্ডাৰত আছে সেইখিনি কৰিছোঁ আৰু বহুত পাইছোঁ 4 কাৰ্টুনমান পাইছোঁ আৰু এনেকুৱা বনোৱা হেৰিও ডেষ্ট্ৰয় কৰিছোঁ বিয়েৰ পাইছোঁ বহুত মদ পাইছোঁ এইবিলাক ৰাইজৰ পৰা আপোনালোকে ৰাইজে বহুত সহায় কৰিছে ৰাইজে গোটেই খবৰখিনি দিছে যিহেতু ইয়াত এনেকুৱা হৈ আছে সেইকাৰণে এই ঘটনাবিলাক হৈছে বুলি ৰাইজে খবৰ দিছে ৰাইজে দেখুৱাই দিছে আৰু সেইমতে আমি কৰিছোঁ যোন মহিলাকে গৰাকীবিলাক কি বুলি কৈছে গৰাকীবিলাকে তেওঁলোক মানে ক'বলৈতো তেওঁলোকৰ একো নাই যিহেতু তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিছে গতিকে আমি তেওঁলোকৰ ওপৰত আইনী ব্যৱস্থা ল'ম যিসকলে ইয়াত বিক্ৰী কৰি আছে আৰু ইন ফিউচাৰত আমি এইটো এলাউ নকৰিম আৰু Piratani Report Card News. Pini Karbi Prime Time Birtagai Lapon Sekang Ton Iglo Domi Thak Mi Kurang Thu.